Abatuura nabajana na polisi aho kuguma nebihaho sente mitwaro 20 kandi obundi bayikana kubuzabuza emishango. Fayiro ya polisi barajibataho barabateka fayiro yo kwitabanta bashatu nabo batina bije yatunda kabira batunda ubira bwabo sente zitari hansi polisi boni ya 20 ana buri muntu abantu 29 kiri mu mateka cyo gamba at least turamanya no musirigo abo nitwe kwa polisi boni mitwaro 20 indamanya obanyowe nashwera mwara wawe karemwa kujugira no basa kwija okakwata mutabane wanje ngakore defilement kandi mwara wawe ayine nyaka 19 no kampa polisi boni nabo cyukano ubu nusanga nabo bunka abemisango tibakugihondekerera kurenga kuri antifayiro bareta abajuizo mubwire omutayise na zonduru twina bana ensingato abasigazi bari kuturara mitwa bakikuru bari kutuhamba Osi station wa Kagadi Central Police Station kandi owajekira umudumizi wa polisi wa Kagadi na Young Police Bond ne yabusha bitovunda abantu baburijo nuvo barukureta polisi yakora enshobi ukahikayo otwire umushango wa hababira bakamukwata wamara kumisa mu ngomo pipa otakatahiri warakurabo no muhanda ngwe yarugaye ngo bwa sente zeyi kimanyise itaba aboro titucyayina hekuza titucyahaba no kwababa hinorizira mu office yanye kamya ntimpereza sente bapereze bondi ariho nimwe mukuretera abasirikare bite bizu sometimes otafande akwa warebo yo nakora mushango kwawe ojoka ronje nchayijuka inde oha otafande oti nyine mtwari 10 oti nyendo mpereza omuntu wanje oriyo no tempting omusirikare yishukanga nabona abantu nkoha nabantu nkiwe abwenchi numbatempting Lilian Rutera omujwa president aba district ya Kagadi kano abakurire olchiko na Young Police ihindukire kindi kintu kwika kubona wonesa omuntu wa hansi edi nokuftina rahanga amazima no kucwemanje so buryo mutugambira amazima ngija kwa twaba usinje kandi nitwe nubwe turabayambe konko tabehero mu polisi kandi na wariyo mazima abo kubatwa mangoriyo nobi hate kishiba cyabone kikuretere bizo amakuraga gasha kwa Thomas tumwebaze.